Savadi Krap. Dobrodošli u još jednu epizodu Veteran Bađun realno borbama. Ovdje se takmit borbe sa zadnjeg FNC-a između Mikulića i Krofaka. A gledajte, 3 runde, ne prevelike akcije, ili tako, nisu borci baš nešto pokazali. Svidija mi se Mikulićeva izjava na kraju, reka je baš ono iskreno nekako je reka, mislio sam da sam bolji nego šta jesam. Iznenadio se čvrstinom Krofaka. Krofak, koliko svačan, ima 35 godina, Mikulić ima 20 i nešto, koliko sam skužio. Znači, po meni te godine ništa ne znači, to je, mislim da je čovjek između 30. i 35. 36. najjači u životu. Mikulić je pobjedio, zasluženo, nema šta. Iako nisu ni jedan ni drugi previše pokazali nekakav asortiman udaraca, minimalan. Znači, bilo je nešto hrvanja uz ogradu, bilo je nešto na distance, malo nekih boksanja, nekih pokušaja, nekih kombinacija, ali zapravo nismo previše vidjeli. Šta ja ne kažem i da su loši borci, nego jednostavno takav je meč. Možemo na nekim drugim svjetskim organizacijama vidjeti isto takve mečeve. Neki, ne znam, UFC, nemojte zaboraviti meč između Amande Nunez i one Esperance, kako se zove. Prosite za zvukove, radi mi se za kuće. Možemo takve mečeve vidjeti nekako oprezne, na distanci, tako bez previše akcije i u najvećim svjetskim promocijama, tako. Prva runda pobjedio mi je Mikulić za nijansu, za dz. Drugu rundu mi je dobio Krofak. Sa onim malo, ima je veću kontrolu tokom te runde i treću je opet Mikulić diga i dobija. Tako da je 2-1 rundama za Mikulića, tako ja vidim. Bilo je nešto malo, neki direktići, nešto koji high kick pokušaj. Biti cijeli meč sve na preveliku distancu, neko bacanje udaraca u prazno i guranje uz ogradu. Nešto bilo je na podu. Meč osobito nije bio atraktivan, ali pobjeda je pobjeda, Mikulić zasluženo i to je to. Inače, borcima ne znam puno, znam nešto malo o Krofaku, znam da je čovjek, nije profesionalac u biti, da mu ovo gušta, da ima svoj biznis, a da ovo radi s gušta. I kad to pogledate, stvarno odličan. O Mikuliću stvarno ništa ne znam, to je mlad momak, po naglasku izgleda iz Slavonije, ali stvarno ne znam ništa od njemu. Eto, to je toliko kratko, čekamo Barbira, čekamo Pejića, čekamo te mečeve Bažanta, da vidim što se tu točno izdogađalo, pa ćemo nastaviti sa komentiranjem Erslana i tako, može. A u međuvremenu, ako ne bude tih mečeva, bit će UFC Week ili One Championshipa, pa ćemo komentirati.